بسم الله الرحمن الرحيم. ابن خدای پر دلوان کار. والمرسلات عرفا. خدای سینت اپ بای خاریا دم الدیف اکد ایت. فالعاصفات عصفا. وبهربای دم دجوارت بتو تشتی پیچت کات. والناشرات نشرا. وبوان فرشتايا يتعورتها جون ويجهي يخد حزبكات. فالفارقات فرقا. وبوان فرشتايا يتكجنك خدد اين خاري ويتشتيد إن خاري يحقي ونحقي بيجيك جداد بات. فالملقيات ذكرا. وبوان فرشتايا اوت وحي جنك خدي ورد جرن وبو پیغمبرا اد إن خاري عذرا أو نذرا. دا كسي چهجت نمينن. إنما توعدون لواقع. عندي او جوان قيامتيا يبو هود ايتدان وحسبت جل هوا بيتا كرن وهم بين جزادان هر ديت. فإذا النجوم طمست. بجا اگر استير هاتنا رشكرن و روناهيا ونما. وإذا السماء فرجت. و اگر عسمان درزي و كمبو. وإذا الجبال نسفت. و اگر چي افرين اججه چون و باي او وكي هريه برن. وإذا الرسل أقتت. و اگر دمك بو پیغمبر هات دست نشان کرن لأي يوم أجلت. دیتا گوتن بو کش روژا مزن پیغمبر هات بونا پاش خستن. ليوم الفصل. بو روژا حکم کرنه او هات بونا پاش خستن. وما أدراك ما يوم الفصل. و تو ای مروف چت زانی روژا حکم کرنه چند یا مزنه. ويل يومئذ للمكذبين. تی چونه کامزن وی روژه بوان بت یت درو اب وی روژا جوان پیهاتی دان کری. ألم نهلك الأولين. ارما ملت تبورین وکی ملت نوحی و عادی و ثمودی مت نبرینا اجبر کوان درو اب پیغمبرا کربو. ثم نتبعهم الآخرين. پاشی او ملت وکیوان درو و گناه کرین جی یت بدیف وان داهاتین دی وکیوان لیکین. كذلك نفعل بالمجرمين. تی برنکا وکی وی کرت ام دی ابسر کافرت مکه ید تاوانبار دا اینین چونکی وان درو اب پیغمبری صلاف لبن کریا. ويل يومئذ للمكذبين. تی چونو نمان الروژا قیامته بو هر ایکی بت یدرو اب توحید و پیغمبرینی و رابون و حسابه کری. ألم نخلقكم من ماء مهين. ارما مهین اج آوکا لواز و رزیل نا افراندینا. فجعلناه في قرار مكين. وما ما اف آوا نكرت جهك مكم دا كمال بچيكا إلى قدر معلوم. حتى دمك دس نشانكري وناصيار النك خده. فقدرنا فنعم القادرون. ومل سر آفراندنو ونكرنا وي ابشيان بوين وجام چباش خدان شيانين. ويل يومئذ للمكذبين. تی چونو نمان روژا قیامت بوان بت یت باوری بشیانا منائینن و دروی پیتکن. ألم نجعل الأرض كفاتا. اری اف عردهن جیار خو السرت بورینن ما مولی نکریا کوهین همیل سربن. أحياء وأمواتا. هندی هن تزندی بن بهجمار هن سر پشتینا و گواهین ادمرن جی هن ادزکی دانا. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا.
وما چیایت مکم و بلند لدانان دا او اب هوا و نهجیت وما آوکا شرین و خوش دا هوا. ويل يومئذ للمكذبين تيچون و نمان رجا قیامت بوان بت يتدراوي بوان قنجيا بكن. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون رجا قیامت بو کافرت ایتا گوتن برپ عذاب جهنم و یا هوا دراو پیتکر هرن. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب هرن خو بدانا برسیبرا دکیلا جهنم او 3 چق جد چن. لا ظليل ولا يغني من اللهب وی روژه اوی سیبره چه سهنابن او چه مفایی اش گرما آگری نادت. إنها ترمي بشرر كالقصر هندی جهنم چریسکت آگریت مزنت هاوت. هر چریسکک هندی آواهیه که مزنو بلنده. كأنه جمالة صفر دی بجی هر چریسکک جوان حشترک رشه یا رنگی و بسر زریفت چد. ويل يومئذ للمكذبين تی چون رجا قیامت بوان بت یت دراوی بگفا خودت کن. هذا يوم لا ينطقون اذا رجا قیامت یا او تیدا اب آخفتنک مفایوان تیدا بت نا آخفن. ولا يؤذن لهم فيعتذرون و دستیریجی بوان نا ایتدان کو او عذرا خو وخازن چنکی وان چه عذر نینن. ويل يومئذ للمكذبين تی چون رجا قیامت بوان بت یت دراوی بوی روژت کن. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين اوه روژا که خود حکمی تیدات نافبرا خلکی داد کت و حقی و نحقی تیدا جگ جداد بن مهینت گل امتت بورین تیدا کم کرن. فإن كان لكم كيد فكيدون و اگر هوا ریکک هیا هین خوبش عذاب خلاص کن هین ویبکار بینن. ويل يومئذ للمكذبين تی چون رجا قیامت بوان بت یت باوریه رجا قیامت نئینن. إن المتقين في ظلال وعيون هندی اون یت دنیای دا اج خدای خو ترسیاین رجا قیامت البنسی برا دارت خوشو کانیت آوه. وفواكه مما يشتهون و فقی مشا یدلوان ادچت خوشیت بن. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون بوانت ایتا گوتن خارنک خوش و خارنک راحت هم بخون و وخون اجبر کار چاک یه هوا ات دنیای دا کری. إنا كذلك نجزي المحسنين هندی امین ام جزای که وکی وی جزای قنجیکارا جزاد دین. ويل يومئذ للمكذبين تی چون رجا قیامت بوان بت یت باوری نئینن. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون بو کافرت ایتا گوتن هنش خوشیت دنیای بخون و دمکی کم کیفه ببن هندی هینن ابوی شرکا هوا کری هین اد تاوان بارن. ويل يومئذ للمكذبين تی چون رجا قیامت بوان بت یت دراوی پروژا حساب و جزادانت کن. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون و اگر بوان هاتا گوتن نویجه بکن او وناکن و بردوامی السرخ مزن کرن خود کن. ويل
يومئذ للمكذبين تی چون روژا قیامت بوان بت یت درویب آیت خودت کن. فبأي حديث بعده يؤمنون و جا پشتی و قرآن آشکرا و پرده در او ابکیش کتاب و گوتن باورید اینن.